Ofileke uthamsanqa le yonke inobho enomkenenozo wohlelo lwakho luyingqayizivele yohlelo Ekhaya Jikelele. Asifika ngasigalelekile sikuphathele indaba ehamba phambili ezemidlalo kanye nokunye ke okuningi. Hayi mbukeli nakho ke kuthiwa uthisha wabhalela umzali incwadi uthi mama kaGodfrey uGodfrey yahlupha esikoleni sicela ukuthi uze lapha esikoleni ngomsombuluko. Umzali kuthiwa vele wabhala incwadi naye wathi uyazi nalapha ekhaya uyahlupha kodwa angingaze nje nginibize. Hayi ziyakhala ke kwabaningi imbukeli njengoba kuwumsombuluko oluhlazana nje. Angithi izolo phela benitshelana mdudana nithi if you don't feel like going to work tomorrow ntwana yazi ungayi, it's not like une company and stuff. Makholi Tsabe bedudana kuthiwa awunankampani wena uthini hayi nandila kwami inkampani endiyithanda kakhulu ugqithi SABC eyakho and stuff. It's mine. Happy Monday. Happy Monday Makholi. Uyeba right weekend yakho kodwa? No ibimnandi kakhulu sana. Hayi ndiyavuya manje ndiyavuya. Ndiyathemba nawe mbukeli into kubana impela veki yakho ibiqhafqhaf. Lithilo ke igwijo uyazi kaloku xa lithi igwijo awusagqusha lazi kuba kaloku ifikile inkqubo ndaba yakho oyithandayo ekuchukumisa pha kwingcambu yenhliziyo yakho. Uyaqonda ukhumbule kaloku mbukeli into kubana kuninzi esikuphathele kona namhlanje. Uba usezilalini usemqolombeni noba uphina uzazifumana zitshisa ezalapha ekhaya jikelele ezopolitiko ezemidlalo kunye nemozulu. Mandithi nje inyama ibethwa ngentonga ngoko ke mazibile zibe maxhapheshu injoli ziphume zithontelana izithebe indwendwe zixhoma ibhatyi zitye zibhuquke ngoba kusekhaya nalapha. Ndimlo ke unonkanyezi lubisi inkanyezi ebright right ingena fright ake masizitshaye ziqhuma ezanamhlanje. Ingxaki ye-mental health that as government that we must take care of. Angcwatshiwe amalungu amane omndeni owodwa egcuwa eEastern Cape kusola ukuthi umama wamadodakazi amane wawabulala ngaphambi kokuba naye ayibulale ngesonto ledlule. iHawks sibambe abemi bamazwe ngaphandle abangama-67 eGauteng kwiphulo lokunqanda ubuqhophololo nokhuseleko. Sanmanon Bafethu Nijani, this is your boy Mtutuzi and you're watching Ekhaya Jikelele, where we give you Izindaba, we give you music and we give you entertainment. Bafethu, please stay tuned from Mondays to Fridays. Sibangene sithi kelangalinyeke kolunga konke shwe. Umnyango wezenhlalakahle esifundazweni Eastern Cape unxuse abantu abadla imbuya ngothu ukuthi bafuna usizo kuhulumeni. Lokho kuvela enkonzweni yomngcwabo kaBongeka Buso kanye namadodakazi akhe amathathu. Ubuso ke mbukeli usolwa ngokubulala amadodakazi akhe ngaphambi kokuthi ayibulale naye ngesonto eledlule egcuwa. Usizi belubhalwe kusapho nezihlobo. Wanathi orabile no ratile bebekwa kwikhaya lokugqibela kunye nomama wabo. Esisehlo sishiye usapho lusothukile. Usapho lukwamemelela kuphando olunzulu ngokuthe kwehla kwelikhaya. Sibhlungu kakhulu silusapho. Ngokwalomzuzu njengoba ibiqalile lento kulevel ipheleyo yasiphatha kakubi okokoko. Lukhona utshintsho olwenzekayo njengoba kuye kuqhubeka sinabantu abaphakathi kwethu besincedisa. Nangona nje kungekacaci ukuba lo mzali ngokwenene ubulele abantwana bakhe phambi kokuba athathe obakhe ubomi. Kumemelela kwabo bazibona benoxinzelelo bafune uncedo kurhulumente. Noba singathi urhulumente uyabanika abantwana igrant akho 480 notyisa umntana uqala nge1st yotsho nge30th yenyanga iphela apha esithubeni ibenzeke ngoku abantu ufika ikhadi lingekho kuye likwindawo yokubolekisa imali xa ke ngoku ityala liliqhina aqonda unomandisike ndisusa. Ubone ke ngokuba hayi it's not about i-uniform ezikolweni ziyaphuma kubantwana abanezidingo. Ubone ukuthi hayi is more than le sithola yona. I think ikhona ingxaki ye-mental health that as government that we must take care of. Umasipala wasemnquma
uncedisile kumsebenzi wokufihlwa kwalamalungu osapho olunye. Uluntu luyabongozwa lusebenzisane xa lubona kukho abo batsala nzima. Ndingulwandile Mbulali, eGcuwa. Iziko elijongene nokusombulula ingxaki ezijongene nabantwana iChildline lithi likhalabile intlupheko equbayo ulutsha kweli. Oku kuza emva kwezehlo ezimbini ezehlukeneyo zokuzibulala kwabafundi kwiphondo laseGauteng. Lana kusekhaya likaLungile Matloga obefunda ibanga lesishagalolunye eGethiatsiye eHammanskraal. Wazibulala ngesonto eledlule watholwa umama wakhe kanye nosisi wakhe omncane esethule. Ubengakaze asho ukuthi kukhona ukumphatha kabi futhi ubengumuntu okhalayo uma engaphathekile kahle. Sisadidekile ngokwenzekile. Abe-Childline eGauteng bathi bakhathazekile kakhulu ngesimo sengqondo sezingane ezisakhula ezibhekene naso. The adult generation of this country to hold very strongly onto our African values that every child is my child and to engage with young people who are in trouble in a kind, compassionate, caring manner and to desist from the high levels of violence that are becoming an absolute pandemic in our country. Children learn from what they see adults doing. Kwesinye isigameko esifanayo umfundi webanga leshumi esikoleni eSoshanguve watholakala ezilengisile. The emotional well-being of learners is a shared responsibility that requires immediate attention from all of us. As we mourn the loss of young lives, there is a growing determination to prevent future tragedies and to foster a culture of support, compassion and understanding within the educational community. Umnyango odlulisile amazwi enduduzo emndenini eshonelwe ezikoleni zabafundi kanye nasemphakathini. Umfelandawonye wezinyunyana zayisebenzi ikhosathu uthi kunesidingo esiphuthumayo sokuthi kube nezingxoxo zikazwelonke malungana nokusebenza kwemboni yamatekisi kuleli futhi iphinde ihlelwe kabusha ngokusemthethweni lemboni. Ikhosathu ithi imboni yamatekisi kufanele ithole ukwesekwa okufanayo njengeminye imikhakha yezokuthutha. Lo mfelandawonye wezinyunyana zezisebenzi uthi kufanele kuphuthunyiswe nohlelo lokwenza imboni yamatekisi besemthethweni njengoba ihlinzeka abantu abayingxenye yesigidi ngamathuba omsebenzi. What do we do to give support to the taxi industry, because it is the backbone of public transport. It operates in every working class community and receives no subsidies from the state. Isiteleka samatekisi eWestern Cape sikhahlameze kakhulu imikhakha ehlukene ikakhulukazi owezemfundo, ezempilo kanye namabhizinisi njengoba iSantakho isola umasipala ngokushaqa amatekisi enkabeni yedolobha laseKapa ngaseqaleni kwalenyanga. We have never said don't hold us accountable, but we are saying the punishments must be directed at the people who are causing or who are committing the infringements on our roads. Khona manjalo ikhosatho isibhalele iCCMA ukuze isize ngemizamo yokusungula uhlelo ozokwenza ukuthi imboni yamatekisi ibe semthethweni. Clearly over the last 3 decades that discussion has never been taken to its logical conclusion by various ministers and so forth. I think from our side that we should give a space for the system to have that discussion. They're quite keen. They made their proposal themselves as well. And of course, if we're talking about not just about the current impasse of the 6,000 taxi vehicles, but a broader structural issue of about the formalization of the sector, labor laws, tax compliance, and so forth, subsidies. Lamasonto amabili ezayo athathwa njengamqoka kakhulu njengoba kuzobe kubhungwa ngezingqinamba ezibhekene nemboni yamatekisi esifundazweni iWestern Cape. Inkokheli ye-DA eGauteng uSoli Msimanga ophinde wanyulwa ngamalungu alombutho ebengabathunywa kwinkomfa ye-DA uzibophelele ngokubuyisela uzinzo kumanyano lwalombutho ephondweni nanjengoko kujongwe kunyulo lwesize kunyaka ozayo. Umsimanga ugcizelele kakhulu kumalungu ethunywa zengqungquthela ivangeli lobumbano. Unxuse onke amalungu e-DA ngokuthi eseke ubuholo obusha obukhethwe engqungqutheleni ukuze qiniswe iqembu ngenhloso ukuthi likwazi ukuphosela inselele iANC okhethweni lwangonyaka ozayo. I want to say most of you are wearing Soli Msimanga t-shirts, most of you are wearing Kumeramli for t-shirts. Yes. Those end today. Those t-shirts
ends today, because tomorrow what we are wearing is DA t-shirts. All of us are united behind ensuring that 2024 is something that becomes a reality. Umsimanga ufuna ukuthi iDA komasipala kanye nasemkhandlwini yaseGauteng lapho ingekho khona emandleni okuphatha iqaphe ngeso lokhuza ukusebenza kweANC. For the next coming few months, where we are in opposition, the ANC must see hell between now and the time that we go to election. They will never ever breathe, because we will ensure that we keep them to account. And where we know that they will start to loot because they know that they are facing collapse of this government of theirs, we will ensure that we keep an ox eye to make sure, a hawk's eye to make sure that they don't steal and plunder further than what they have been doing. Ubuholo phezulu kuzwelonke beDA abukalimemezeli igama lozongena njengondunankulu eGauteng uma kwenzeka inqoba ukhetho ngonyaka ozayo. Umsimanga kanye noKhumi Ramulifo ngabanye kwabafake izicelo zokuqokelwa kulesi sikhundla. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya Jikelele kwinkqubo-ndaba yakho uDTT. Owayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma usindile ekubuyiselweni entolongweni. Amagosa ke athi oku kungenxa yokuzama ukuphungula ukuphuphuma kwentolongo. UZuma nowayegwetye inyanga ezili-15 ngenxa yokudelela inkundla uyawazinikela kwabasemagunyeni ngolwesihlanu emva kokuba ukunikwa kwakhe inqawule yezonyanga kwaye kwabhengezwa ngekho semthethweni. Umphathiswa wake wezobulungiswa uthe okaZuma uye waxolelwa ngelokuzama ukunciphisa ingxinano yentolongo. Ukuthetha banzi ke ngalomba sibamba emnxebeni uGqirha Hlengiwe Ndlovu nongumhloli ophezulu eVet School of Governance. Gqirha Hlengiwe, masikubulise sikwamkele enkqubeni yethu ekhaya Jikelele. Ngiyabulisa sisikhulu senakubabukele bakho njalo ekseni. Kuyakuphawuleka into yokubana enye yezizathu zokuba umnumzana Jacob Zuma angayi entolongweni kuthiwa kuzanywa into yokubana kunciphiswe ungxinano entolongweni. Ungakhe usichazele ukuba zintoni izinto eziye zabanefuthe kwisigqibo sikarhulumente sokuvumela uJacob Zuma ukuba angabuyisele entolongweni? Okay, into engicabangayo lana ukuthi iprogram yona ikhona and ihlezi ikhona minyaka yonke eyokuthi amajele avulwe ukuba egcwele, number 1. So leyo ngeke siyibalekele ukuthi mhlawumbe into eyenziwe, but also umphakathi ke uyeke udideke mangabe kwenzeka kanjani ukuthi suke kube i-coincidence ukuthi former president Zuma azithole naye ke esethole leli thuba ngalesikhathi. So kuningi okufanele sibheke mangabe sibheke le ndaba kaZuma. Uzokhumbula wena Kholosi ukuthi ngoJuly 2021 kuke kwenzeka lento yokuthi sibe nalama protests nale unrest eyashiya iSouth Africa isesimeni esibi kakhulu. And ke ngaphezulu kwalokho ke kunama elections azayo, kuphinde kube khona ke nalezi inkinga iANC enazo ngaphakathi kwazo. So zonke lezi izinto okufuneka ukuthi mangabe sibheka le ndaba sizibheke kunye ukuthi yini eyona kahle kahle ebangele ukuthi naye abe ngomunye wama beneficiaries kule program ebikhona. So mesibheka kahle konke ke sizibuza ukuthi what was at stake okanye yeyiphi ebesingaphisela ngayo so that sizokwazi ukuthi sithole ukuthula. So kukhona ipolitics ngaphakathi, but also kukhona irealities khizeni ezikhona nazo kuyo yonke lento okufanele ukuthi sizibheke mangabe sibhekisisa le ndaba. Uthetha apha Gqirha Hlengiwe ngomphakathi uluntu into yokubana xa kufika kwizigqibo ezifana nezi ingakumbi ezichaphazela ezopolitiko noko siyesiphawula into yokubana kukhona ukudideka. Izimvo zoluntu ungathi mhlawumbe zidlala yipi indima kwizigqibo ezinxulumene nosopolitiki abakwizinga eliphezulu abafana nomnumzana uJacob Zuma? Izimvo zoluntu ziyadlala indima kakhulu sisi. Ngoba lezi zinto ziyezisethe lento ebizwa nge-precedence mode ethiwa ke ngumqalela ukuthi mangabe sibona kwenzeka izinto indlela abantu abasizingene phezulu abaphathwa ngalo nabantu nje indlela abaphatha ngalo uthola ukuthi kuhlukile akufani.
kodwa sithi masibheka ke bese siyayibuza ukuthi amanye ama decisions asukaphi sibuze nokuthi siyalingana na ngaphambi kwengalo yomthetho singabantu ukumanisa uba sometimes ubone ngathi abantu nje in general abanawo amalungelo la a-enjoywa abantu abaphethe ngaphambi komthetho. So kuye kube nzima ke ukuthi siyithathe lento siyigwinye ncamo into yokuba why abantu abasezingeni eliphezulu ufumanisa uba kungathi batrithwa ngefavor and then abantu nje abatrithwa ngefavor but ke sizokhumbula ukuthi akusithina sonke mhlawumbe sithi South Africa yonke ekhalazela ukuthi uZuma makaboshwe bakhona abakhalazela ukuthi makangaboshwa and sibabonile ke ngale incident engingarefera kiyo ka2021 ukuthi mangabe kwenzeka ke izinto zabantu zihlukana kuye kube nemiphumela ehlukile. So lokho kubalekile kuhulumeni ukuthi mangabe eresponda abheke ukuthi ubalance njani zonke lezi zinto ukuthi yeyiphi yona eyindaba enkulu lana ngaphambili kokuba amthatha uZuma amsejele bese ama consequences abayini but also le ayisho ukuthi uhulumeni naye especially lo ophethe ukhongolose ukuthi akanaso istake la kuyo yonke le ndaba. I-ANC manje ibhekelele ekhethweni njalo sibhekelele ekhethweni siyikhanda siyazi ukuthi uZuma udlala indima enkulu especially lapha kule mhlaba wase KZN but also unabalandeli abaningi ngaphandle kwaloko noma singafuna ukuthini noma singangafuna ukuyivuma leyo ndaba. So zonke lezi zinto kufanele ukuthi sizibhekile before sithathe ama decisions and ngicabanga ukuthi no government naye ke uye wabheka lezo especially kuba ugovernment wethu naye engomsi. Nakubeni usitsho wena gqirha Hleki into kubana phakathi koluntu ewe bakhona bathi hayi bekumele bungenile bakhona bathi hayi siyasamkela mhlambe isigqibo esithe sathatyathwa ku South African Correctional Services kuba abantu bozozibuza into bana uba ngaba mhlambe ibinguwe okanye ibindim bebezawufumana the same courtesy na efana nekamnumzana uJacob Zuma. Ngokombona wakho ingaba ingqiqo yokujonga ingxinano yabantu abasentolongweni iyasithethelela ngokwanele isigqibo sokuba akhululwe umnumzana uJacob Zuma kube uye wayichaphazela into yokubana mhlambe ingahle sibone iconsequences uba bekuthiwe uye wabanjwa. Esisi iyabona lento yokuthi lo 15 months enye into kufanele siyibheke ukuthi yini esingayiluza kanye yini esingayigeyina kuyo yonke lento. Ngicabanga ukuthi uThuli Madonsela uye wayithinta lapha indaba yokuthi enye into usemdala si-country asitholi lutho okanye asiluzi lutho ngalokuthi ayedele okanye angayedele. But also enye into esingayibuza indaba yongalo yomthetho ukuthi isebenza kwabatheni kanye okanye kwabangakanani iyayibona leyo nto. So isuke ke ishiye yonke lembuzo yokuthi senze njani bese ngishilo ukuthi siyalingana la ngaphambi kwengalo yomthetho but ke mase sibheka necala lakhe kodwa ke lokhu uzodinga ke umuntu oyilegal expert ke ukuthi icala lakhe beliyicala elisindo esingakanani bese kuqhathaniswa nabantu abanye abaye babenefita kule program ukuthi amacala ababe benjani. I think kufanele sibheke ke le ndaba in a broader perspective yokuba icala lakhe lingakanani kanti kwenzekeni nangona nje besibhekelela ukuthi lesikhathi njengoba nje icala lakhe liphinde labuyiselwa ukuthi makabuyele entongweni esibhekele siyi-South Africa ukuthi uzophinda abuyela ayoseva isikhathi sakhe kodwa sesibona nango sephinde yaphuma. So zonke lezi izinto kufanele ukuthi sizibheke mangabe sibheka ama-cases anje. Usathetha njalo gqirha ngokuphonononga kuyaphawuleka into kubana impikiswano zezomthetho nezopolitiko zika Jacob Zuma ingaba mhlambe zingalichaphazela njani uzinzo lombutho olawulayo kunye nenkangeleko yezopolitiko apha eMzantsi Afrika kuba nombutho iIFP uye wathi into kubana nakubeni nje bengathi bayamkela kodwa bayafuna into kubana kube khona further investigations. Ingayichaphazela njani umbutho olawulayo kunye nezopolitiko apha eMzantsi Afrika ingakumbi ngoku sijonge kwezo nyulo? Khona izoba isithombe esibi kakhulu especially njenge case esingathi thina i-high level case
yabo, because nangabe kuyi high level case wonke umuntu uyibhekile ubheke lapha kuye ukuthi izoqhubeka kanjani. But also njengoba besengishilo ukuthi sibhekele nama-elections la azayo mos ukuthi i-ANC ayizokwazi ukuya kuma-2024 national elections i-divided yona. But ezubuza ukuba isa isithombe esinjani like ku-general public e-South Africa ukuthi is this the political party esingayethemba na lesiya ekhethweni. But also I think into ebalulekileyo lana mangithi phecelezi ku-ANC eyokuthi kukangakanani osokungakubo abafuna ukubala bangakanani abalandeli aba already baku-books ze-ANC okufanele bebagcinile nokuthi mhlawumbe ngalesenzo abasenzile bazoluza bangakanani abalandeli. I think isibonile noma umubheka lapha ku-social media i-support for and against uZuma iyasho yena ukuthi what is at stake ngalomzuzu kulezinto. So i-political parties eziningi vele zikubona zi-wrong and nathi ke siwumphakathi sikubona ku-wrong ukuthi umuntu mangabe se-position ephezulu uyathetheleleka kodwa mangabe i-ordinary person akathetheleleki nalolu. But at the end of the day I think ke i-political party ekhetheyo engihulumeni olawulayo i-ANC yona ithetha izigqibo based on ukuthi what are the gains for them and what not. And I think over the years ke siyafunda mos ukuba kukhona izinto ezenziwayo just towards elections for ukuba abantu bagene ama-votes. But ke sometimes uthola ukuthi lokho akuhlali kahle ebantwini bese ke kuba nzima ke ukuthi decide ukuthi masenze njani singumphakathi. But definitely ke kulaba abebe mhlambe besabhekele ku-ANC abebesafuna ukukhonjiswa as ama-voters again because abantu abasenalo ithemba manje ku-ANC because of izinto eziningi ezenzekayo Eskom nayo yonke nje i-unemployment ekhona la ekhantrini. So zonke lezi zinto ziyayichaphazela yonke lento esiphezu kwayo. But ke politics I guess. Dr. Hlengiwe masibambe ngazibini ngexesha lakho. Ngiyabonga sisi. Enkosi kakhulu. Right imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye nguye uGqirha Hlengiwe Ndlovu nongumhleli ophezulu pha eVet Governance Vet School of Governance. Besithetha banzi ke ngomnumzana uJacob Zuma othe wasinda ekubuyiselweni entolongweni. Kusitsho ke into yokubana amagosa athi oku kungenxa yokuzama ukuphungula ukuphuphuma kwentolongwe. Besixela banzi ke ngezinye ke izizathu ezibangele esisigqibo. Ngoku ke mbukeli masithi evenkeleni qiniseka awuphoswa siyabuya emva kwalentengiso. Amaqembu iAustralia neEngland azobhekana okokuqala nqa kwendebe yomhlaba besifazane kowandulela owamanqamu. iAustralia iguqise iFrance kwase kuthi ke iEngland yathela othulini iColombia. Iqembu labesifazane leAustralia liqopha umlando njengoba lifinyelela emidlalweni owandulelo wamanqamu okokuqala nqa endebeni yomhlaba. Umengameli weFIFA uGianni Infantino nawo beyingxenye yabantu abakade beku-FIFA Fan Festival eSydney. Well, it's an incredible atmosphere here in Sydney at this FIFA Fan Festival, as it is everywhere else in Australia, of course, for this great game. People coming together, people enjoying the World Cup, people celebrating. I mean, it's just fantastic. Umqophiswano phakathi kweEngland neAustralia ku-cricket kanye nokurugby manje uzoya enkundleni yebhola. I just think it's going to be really big, but now I've had a couple of questions about that, so it's probably going to be bigger than I imagine now. So I'll talk to my players and staff and see what that rivalry is then. I think the Australians and English can get along really well. We have had such a warm welcome here and we're really enjoying our time here in Australia. And I actually really like the people here, but that doesn't mean there's no rivalry, so we'll see that Wednesday.
Siphinde ke sikamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke ubehlale nathi la ekhaya Jikelele. Bahleza abantu emakhaya banesezekile. Zava akhona uphithizelayo Jonga. No makhulu othi ngicela undenze liti. Uhleli phansi uthi ndenze liti ngapha uthe uyiphunga ehleli nathi. Oh sibamba ngazibini ngenxaso yenu engagunqiyo bese yoba intoni ngaphandle kwabo mantshali. Bese yoba intoni sana. Siyabulela eMzantsi Afrika. Kanti ngoku singena kwezithotshenhla kumaphephandaba. Yes, sesingena ke kweyikhona lapha kumaphephandaba. Amaphephandaba esiwabheka ke mbukeli sobheka iSunday World, isibheke iCity Press kanjalo ke neSolezwe. Kodwa emangabe siqala ke ngeSunday World, siyayibona ke lapha yana inoPravin Gordhan lapha yana ngaphambili. Ubuholi ke ophezulu obuyisikhombisa beNC kholakala ukuthi phela bubizeleke emhlanganweni uPravin Gordhan ongqongqoshe weinkampani engamabhizinisi ombuso ukuthi phela azochaza amalungana nalokho ke okubizwa ngokuthengiswa kwengxenye ethile yeEskom. Uzokhumbula phela mbukela ukuthi ke kusukela ngonyaka u2019 umengameli uCyril Ramaphosa wamemezela ukuthi iEskom izohlukaniswa ke izigaba ezintathu. Abanye ke bathatha lokhu njengenhloso yokudlulisela iEskom ezandleni zeinkampani ezimele phecelezi ke iprivatization. Siyazi ke kholosi ukuthi ivele ibilokhu ikhona inkulumo yokuthi kusolakala ngathi iEskom bafuna ukuyiprivatize kuyifaka ngaphansi komuntu oyimele ngaphansi komuntu oyimele. So ke kuphumile ukuthi ka ingxenye yodwa ke isidayisiwe yeEskom enye ingxenye so ke ubebiziwe kuPravin Gordhan ukuthi azochazela iNEC yeANC ukuthi lolu hlelo lihamba kanjani yiphile phathe edayisiwe njalo njalo. Xa sihlabela mgama wena nokusisiya Paul into yokubana umsunguli weIFP inkosi uMangosuthu Buthelezi wangeniswe esibedlele sekulixesha noko elaliswe khona ngoba ke ebesiya khona ukuba ayokuhlinzwa ze walaliswa ke iintsuku ezimbalwa. Usapho luyacela luyabongoza into yokubana ubangaba awulona ilungu losapho uze ungangeni kwigumbi alaliswe kulo kwisibedlele inkosi uMangosuthu. Ndiyaqonda into yokubana kule mpela veke egqithileyo baye bathi bayabulela uMzantsi Afrika ngothando nangenkathalo nemithandazo uMzantsi Afrika bethe qolo eyidlulisela kusapho. Siyathemba into yokubana ilulame inkosi. Nanokuthi ke I think ke banalo ilungelo nawe kholosa kuumndeni wakho nje ogulayo. Siyazi ukuthi uyipublic figure umuntu oyinkosi njalo njalo kodwa ke uma ngabe usesibedlela kuleso simo you know nalilungelo njengomndeni lokuthi cha phela awusilona ilungu lomndeni ungazudlulela ungene phakathi. Ziningi izathu zalokho ukuphepha kwakhe nje one kuyinto enkulu nakho uyabona nokuthi nje uma kuleso simo awufisi sengazuthi ungabona mhlawumbe abantu okungasiwona amalungu omndeni wakho. So hayi mina ngiyabaqonda ukuthi basuka phi nalesi sinqumo sabo. Ngakade bekumele binjalo kuba nawe xa selugula awuthandi into yokubana ubonwe ukwesasimo. So ndiyaqonda ubana njengoba bebulela bethi siyabulela ngemithandazo nangamathembeni waphosayo namazwi ovelwano. I think lonto it's more than enough. Umthandazo xa usendlini no need mhlawumbe ube kanti uzuyafinyelela phaya. Yes. Asihlabele mgama sijonge uCity Press into yokubana usiphathele ntoni na. Siyabona into yokubana kunolindiwe Zulu on the front page. Kanti ke umphathiswa wokuhlaliswa koluntu ulindiwe Zulu utyholwa ngokuqasha ngokwazana kwisebe lakhe njengokuba kusithiwa befuna ukuqasha umuntu asondelene naye kwisikhundla somlawuli Jikelele kwelisebe. Kuthiwa ke uZulu ebefuna ukuqasha uLinton Mchunu obeyinhloko yabasebenzi kwisebe likaZulu ngexesha ebesengumphathiswa wamashishini akhasayo. Inehawu ke eyimanyana yabasebenzi ithi makagxothwe uZulu. So zizinto ke mhlambe esingathi wena mamtshali nawe embukeli eziqhaphakile emsebenzini ngamangesi bathi nepotism. Apho ufumanisa into yokubana mhlawumbe usisizalwane sami ndithi hey mandikusikele enqatheni wena mamtshali kunesikhundla pha hey ndiyazi ukuthi uzongena uthi. So awuqashwa because mhlawumbe bekumele uyangena kodwa ngenxa into bana usisizalwane sami. Izinto siye sazibona ke nakumakhasi onxibelelwano abanye begxotha emisebenzini ngenxa yalonto. And akugcini nje kuphela mhlawumbe emalungeni ukuthi kube ukuthi isihlobo sakho uyilungu lomndeni. Isikhathi uthola ukuthi lapha usebenza khona bengisebenza kahle or bengisebenza nangumuntu wami engimthembayo obengisebenza naye kwenye department mase ngimuvela kwenye department sengifuna ukuza naye kuye futhi le department.
Yabona. Asazi nokuthi leyo sibize ngokuba yi-referral na. Mhlambe siyathemba into yokubana uba singabanazo imanyano apha enkqubeni sibe nodliwano ndlebe bake basichazisela into yokubana xa kuthethwa nge-nepotism intoni na. Because ikhona i-referral qonda hayi no kunomuntu endimthembile hayi jonga umamtshana uyashaya. But kungcono meshaya makuthi mhlawumbe umkhakha wezeyimali kanje kube ukuthi ube kuumuntu obephethe umkhakha wezeyimali. Hayi ukuthi umususu sokuthiwa uyoba umphathiswa wezeyibhedlele usuthatha umuntu obenza i-finance department yakho usuhamba nayo uyeyibhedlele ngoba phela kanalo ulwazi lweyibhedlele. Hawu uzobona phambili. Sabela mgama kwenzeka ntoni pha kwisizwe sabathembu? Kholosa inkosi yesizwe sabathembu uMandla Mandela usolwa ngokungakhombisi inhlonipho isizwe soyisemkhulu wayo. Kukholakala ukuthi izakhamuzi kulesi sizwe azenemeneze ngendlela aphethe ngayo. Lokhu nje ke sekukholele ekutheni ke sigcine sesishuba isimo phakathi kwayo le inkosi uMandla Mandela kanye ke nomphakathi. Akusebhlungu kalokhu xa unikezwe igunya lokuba ukhokele isizwe. Kodwa kube khona ungaboni ngasonye into ethi ngoku leso masingaseneme isizwe nanokuthi phela enye ingxenye yokuba umholi ngithi uyabalalela abantu bakho phela bangaphansi kwakho uma kukhona bengeneme ngakho nihlale phansi nibonisane bese nithola ke isisombululo. Sethemba ukuthi sizophuma ke nesisombululo phakathi kwenkosi yabathembu uMandla Mandela kanye nomphakathi. Kanti ke siqhubekele phambili ke sibheke ke isolezwe eliwela umfulu ugcwele ukuthi lona lisiphatheleni. Uzokhumbula phela mbukeli ukuthi uTshatha ngobe uyababona nampa lapha ku front page uTshatha noNgizwe. Uzokhumbula phela mbukeli ukuthi ke laba ababili bebeshayela ke uhlelo likaMaskande emsakazweni uKhozi FM beyibiza ngotalago into ngekuyifice ngisho usuthanda. Kwagcina ke kodwa ke mbukeli sekuba khona phela ukungaboni ngasolinye phakathi kwabo kunoqhwebhana naseinkundleni zokuxhumana phakathi kwabo. Kuyavela ke ukuthi ke futhi bekunendumezulu yomculo mina ngeke ngayibona lapha yayibikhona ngempela sonto bese stage bobabili kuyajabulisa ukubabona ukuthi yazini sebafika sekwakhulunywa phela babeqhwebhana kakhulu einkundleni zokuxhumana sesibona ukuthi abasavani kahle uyabona so kujabulise kakhulu ukubabona bese stage esodwa bevumelana bezwana ukuthi hawu sebebuyisene bajabule kakhulu ke abalandeli bomthandi futhi ke nabathanda kakhulu ke umculo kaMaskandi. Hawu and nangona nje ndiyakhumbula ndibona ivideo yakhe umnumzana lo esithi into kubana kodwa ngizwe intoni endakwenza yona andazi ngathi inoba kwelixesha ke babenqindana besithini sithi hawo mfowethu yini kodwa sabanga so ndiyabangani kangaka qhawela yini angisazi ukuthi ngenze kanjani so hayi ziyavuyisa kakhulu ezindaba ezokubana mhlambe bade bafikela kwisigqobo sokuba hayi man ibeef masibeke aside siqhubeke sibe nobudlebelwane kanti ke sasiziqwela wena namtshali siziqonqotha eneneni inkqubo kaMaskandi babeyenza kakuhle kakhulu ngoba bade basasaza ngaxeshanye noSaba ongasekhoyo kumhlobo wenene FM babesenza ke umsebenzi omhle gqithi beqaqambisa ngakumbi umculo wesintu. Yes ayibona benza hayi bawuthathile bona umculo wesintu bawubeka phezulu ebalazweni. Yes nomuntu obengawunakile wagcina sewunakile and yonke lonto yenzeka ngobumbano kuba if bekuthiwa mhlambe bayaxhwithana bathini babengeke babumbane kanti xa senibumbene ngisithi hayibona uyacula iza ngesoprano yam nami ndiza ngenetena yam kuphuma into eqhafqhaf kukangako ke mbukeli esiniphathele kona kwezitshotshe enhla kumaphepha ndaba njengamanje ke mbukeli nje ke sisiqunga seyitolo sizobuya manje emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Uphiko lama-Hawks lubophe abantu bokufika abangama-67 eGoli emkhankasweni walolu phiko wokulwa nenkohlakalo kanye nokuphepha eminyangweni wezasekhaya. Ungqongqoshe wezasekhaya uDokotela uAaron Motsoaledi uthi isiningi kakhulu inkohlakalo yenziwa abantu bokufika lapha eNingizimu Afrika. We observed certain tendencies, especially from Pakistani nationals, tendencies that were disconcerting and that were very suspicious. You may remember that we've been watching nationals from Pakistan since the 15th of June last year, if you remember, when they tried to enter the country illegally, where they get visas, which are transit visas to go to other countries around our neighbors, But somewhere in the airport, they escape and they try to find a route into South Africa by going in through the fire hydrant, passages made for fire hydrants.
So we've been watching them and we realized something that was untoward. We conducted the sting operation yesterday. A sting operation done by Home Affairs, done by the Border Management Authority, State Security, and the Hawks in a joint operation, and these 67 were nabbed. I personally sat in rooms when they were interviewing them to find out exactly what's going on. Many of them were giving very vague answers to exactly where they are going, who are they visiting. And we discovered, as I said, that a number of them will book in a hotel and the hotel doesn't even know about it. Some will give us names of hotel in which they are going, and the hotel does not exist. Uxoxa kabanzi ke mbukeli ngalolu daba njengamanje ke sixhumana nongoti wezomthetho uMelusi Xulu. Xulu asikubingelele sikwamukele ohlelweni. Ngibingelele sisinoxolo ngibingelele babukele emakhaya. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Engabe Xulu ucabanga ukuthi ngokomthetho yini engenza ukuthi ke noma engenziwa umnyango wezasekhaya ukuze kugwenywe lenkinga yabantu ababakuleli ngokungemthetho kodwa bebebethe bazodlulela kwamanye amazwe? Ngicabanga ukuthi lokho bekade bekwenza izolo noma kuthani yona okubalekile ngoba ukuthi befike e-airport uma khona abantu abafikile bethi badlula bese beyababuza ukuthi bazohlala isikhathi esingakanani ngoba angithi kunento ekuthiwa i-visa iphepha eliku-passport elishoyo ukuthi umuntu uvunyelwe ukuhlala noma ukuhlala isikhathi esingakanani eSouth Africa njengoba kade umuzwa ubaba uMotsoledi ukuthi bebebuza abantu ukuthi uzohlala uze kubani uzohlala isikhathi esingakanani bese iy'mpendulo bebeyithola azanele okuchaza ukuthi kumele lo mkhankaso kade bewenze beqhubeke nawo ngoba kuyabonakala ukuthi baningi abaphila ngale ndlela. Ngicabanga ukuthi thina-ke esihlala emalokishini nasemakhaya siyazi baningi abako-Pakistan abako-Bangladesh abagcine behlala lapha besebenza beba ney'tolo kanjalo njalo kanti indlela abaqale bangena ngayo yizo lezi ndlela befike sengathi baphethe visa yokuthi bayadlula kanti sebezohlala. Isebenza kanjani kanti Xulu imigomo yokuvakasha kuleli uma ngabe kuzoba nabantu abangasadlulele emazweni bebethe baya kuwo? Ithini imigomo lapho? Mangabe mhlawumbe imapha amazwe ake senze nje isibonelo ukuthi udlula lapha eNingizimu Afrika mangabuya kuwo? Kuyenzeka uthola ukuthi indiza ezosuka eDubai iya mhlambe eKenya ngenza umzekelo. Uzomela uqale ufike udlule eSouth Africa noma eNingizimu South Africa ngaphandle kokuthi eNingizimu Afrika ngaphambi kokuthi uye eKenya. Manje uma uphanda kanjalo uqale mhlawumbe ufike la uzulinde leyo ndiza mhlawumbe insuku ezimbili bese uyaqhubeka uyahamba uye eKenya. Indiza ezidlala enkansi zona eziba naleyo nkinga uthola ukuthi umuntu uzofika aqale aze la ethi uyadlula kanti akasadluli. Ngoba siyabona nalomfanekiso esiubonayo khona lapha kuyivideo sibonayo siyabona ukuthi impela laba bokufika abagcwele lapha yibo laba ababukeka ngathi amaPakistan kanjalo nabase Bangladesh njengoba usho ke ingabe nje ke uma ngabe ke sesibuka amacalamani ke lawa abangabhekana nawo bokufika singababona yini bebuyele emazweni abo noma ke beyolindela noma elindela njengabanye? Okay, amacala ajwa kuba khona uya ku-Immigration Act eka 2002 uyabona lapha isigaba sama-41 liyasho ukuthi umuntu ofika lapha eMzansi Afrika efike ngokungemthetho uzothola ukuthi agwetshwe ngokuthi akhophe noma alokhuze akuthiwe akahlale inyanga noma mhlawumbe inyanga engadluli kwishagalolunye. Okuchaza ukuthi ke uma esebanjiwe uzothola leso sigwebo leso kodwa ke kujwayele basigwebo esikhulu. Into eyenzakalayo kodwa kwesinye isikhathi uyathathwa usiwe elindela uzobe usuhanjiswa kodwa okwenzakala kulokho esikhuluma ngakho kulama-Pakistan angama-67 kuthiwe abahambe bebuyele kubo ngendlela ngey'mali zabo ngoba kuyabiza vele phela ukuhambisa abantu. Uma ukhumbula nje ngizothi ucheziwa kancane
uyakhumbula ukuthi uMagudumane noBest abalandwa ngeyimali zaseSouth Africa manje kwesinye isikhathi vele kuthiwa hayi bawunayo imali buyelezweni lakhe ePakistan uyikhokhelele njengoba kwenzekile kuloko. Manje ingabeke imigomo yokulawula abantu bokufika kulelizwe iyefana yini uma ngabe kubanjwe abantu bangaphandle noma ke kuboshwe abasezwenikazi eAfrika kanye nabavela phesheya? Ngicabanga ukuthi iyafana ngoba umthetho usebenza kubo bonke abantu, kodwa uma kuwukuthi unezethulo ongazenza sesimonxolo zokuthi mabekunqabela ukuthi uqhubeke uhlale eSouth Africa uyakwazi ukuthi wenze izethulo uthi hayi ngicela ukuthi ke nilalele kahle iside lami kunecala nje ebelithanda kwenzeka eCape Town usisi ngathi wayesuka eRussia mayisuka eRussia wayezela wathola ivisa yokusebenza from 2010 to 2013 wagcina kodwa senomuntu athandane naye abanezingane kwasenza izethulo bemnqabela ukuthi hayi cela ukuthi uhambe ngoba isipheyile ivisa kodwa wasenza izethulo wathi usenezingane yasithi inkantolo ngoba kunezingane kumele incabangele wagcina kodwa sephumelele ukuthi abe nevisa ke ezothi ukuhlala wenza izethulo ngokweshumi 20 isigaba se-Immigration Act 20 wakwazi ukuthi enze lezo zethulo wagcina sehlalile eSouth Africa ngenxa yokuthi kunezingane. So izima ayifani kuyenze ukuthola ukuthi noma ungekho eSouth Africa ngokomthetho kodwa uma uzokwazi ukwenza izethulo bayakulalela bese beyakunika ukuthi hayi ungahlali noma ungahlali. Melusi ngokucabanga nje nangokombono wakho ucabanga ukuthi yini kangaka laba bokufika wabona laba abako Pakistan no Bangladesh kanjalo nabanye base-Afrika bethanda kangaka eNingizimu Afrika? Qiniso ukuthi thina esihlala eNingizimu Afrika asiwaboni amathuba akhona okusebenza nokuyisebenza ngokwami umbono. Bafika bangaphandle uthothi wakunesitolo sakwadludle emakhaya la esihlala emakhaya esihlala ku bafike bezokwenza amabhizinisi and into abayenzayo sisinoxolo sesikhuluma nje okuthe phezulu kancane kwezomthetho bafike bebe nendlela yokuhlanganisa imali ukuthi bekwazi ukuthenga mhlambe izinto abazoyidayisa so babambisene bane network phecelezi yokuthi mawufika nje wasePakistan ukhona oseGugulethu ukhona osesikhawini bese beba nendlela ukuthi behlanganiseke amabhizinisi abo bese bayahlala bese yaphumelela ngoba amabhizinisi abahleze ephumelela abantu abangaphandle barenta emamall okuthanda ama cellphone so ngicabanga banendlela ukuthi bane economy yabo noma indlela yokuhamba imali yabo eseceleni ekwenza ukuthi bephumelele ingakho ukwazi mabefika la bafike bekwazi ukuthi benethezeke bephila impilo right kodwa ke okubalekile ukuthi amaphepha abo kumele abe ngendlela eright. Yebo sasiphetha nje kequlu ingaqinisa kanjani mhlawumbe ke imithetho yokuvakasha kwabantu bangaphandle kulelizwe? Ngicabanga ukuthi indaba iqala ekhaya sisinoxolo. Uma kuukuthi abakwa Home Affairs ibona abasiza abantu bangaphandle ukuthi bethole amaphepha ngomgunyathi noma amavisa ngomgunyathi indaba izoqala lapho okumele okuchaza ukuthi kumele uba umutshelede ethu mayilungisa izinto aqale abheke ukuthi abekho nabenza lamaphepha ngendlela nomgunyathi khona eHome Affairs bese namaphoyisa ke bayabambisana namahose kanjalo njalo bese bayakwazi ukuthi kuliwe nalokho ngoba indaba iqala ekutheni banendlela ukuthi bekhokhe imali eceleni bekwazi ukuthola izinto zabo isheshe into ekhona ke le yaziwayo kodwa uma engalungi izohlezi zikhona inkinga zabantu abafika eNingizimu Afrika ngendlela engekho emthethweni. Sibonga kakhulu ke Xulu ngesikhathi sakho sikufisele nosuku oluhle. Siyabonga nani nibe nosuku oluhle. Mbukeli ke njengamanje ake sithi nje kequ 8 sizobuyemva komzuzu sesikuphatheleke indaba ehamba phambili ihoreni lesibili.